رز سامان عمر مامۆستای زانینگەهێ و پسپۆرێ ئەسایشە نەتەوەیی ji dihokê mêvanê me ye bi rêz dem baş spas û bûye mêvanê Rûdawê eger em ji peyama Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dest pê bikin bi bûneya salvegera şeşan ya komkujiya Kurdên Êzî di peyama xwe de Serokê Herêma Kurdistanê dibêje ew li gel aliyê navdewletî bi taybetî û in û aliyên dinyê navdewletî kar dikin ji bo genosayd nasandina komkujiya ku di derheqê Kurdên Êzî de hatiye kirin ji aliyê Daişê ve Pirsa min ew e çi pêwîst e hete ku em bêjin ew karîseta ku bi serê Kurdên Êzî de hatiye encamdan sala 2014 weke genosayd ji aliyê navdewletî ve bênaskirin. بله دم باش بلی بورین و نتوا کرد به برداوام میجوی به بجن به مسلمان و به ازدی و پیکات اندن و راستی کم کجی دبل سر دستین اوین کو دیگر جغرافیا وانا جیان دیکن جوانان نتوان عرب و ترک و فارس بیه هیویه کو جنها شونده کمالگه نفدولتی لپرسا کردان بخودی در بکوه لسر پرسا جینوساید کرنا شنگار دیاره نتوین اگبویی به تیما انها هاتیه پیک آنین یونیتیت یا کریم خان سرپرشتی دیگه او هیوی های انها او داتان دهین ورگرتن برنگی کو اوا کو دراستا پیکات ازیدی ده کردان هاتی کرن به ناس کرن جینوساید هلبته زورین آویجی د چارچوب یاسان نفدولتی ده جه رکفتنا 1948 دیسان روم استاتیا 1998 کو جینوساید الویره دهتا پیناسه کرن کو بجن کشتن یا رواندن دیسان رگیری گرتن لجداگ بونی دنوا گروپان و دیسان خدمت گذاری و دیسان مرجین جان کرنه بهن قط کردن و همان دم زاروگ جهه که بوجه که بهن و گازدن من وکولر دکیسا جنوساید شنگاری ده من کار کردم من وکولین السر آستن نفخا و درو به زمان بیانیجی من نویساندینه من جاب پیکفتن گلک زاروکان و گلک وقتیان کریه کو بداخوا گروپ تروریستی داعش نچار کرینه کو دست بجن ازدادیا خوب بردن نچار کرینه کو بازرگانی به جنام بکن زاروگ بکار هینانه دی کمپیان ده بجن دمشقی ده وکو شرکر دگل خوب کارینانه دیسان کنکوژین مازن کرینه اوه همو دیاره تیما کو نها یونیتیت کارد سر دیگه همو هاتینه بجن پیک اینان همو هاتینه ارشیف کرن و دیاره هیوی او هیوی های کو نها اف کیسه زفرین بو جدرن یاسان نفدولتی به ناسکرین وکو جینوساید